سلام تماشاچیان گرامی، برنامه اطلاعاتی وقت است. منظور از تلویزیون دوشنبه. در استودیو با شما تهرانی عبدالصمد. سرآول توجه نمایید به سرخط خبرها. برگزاری مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان. ملاقات واخوری‌های سودمند دایر به شرح و توضیح ماهیت پیام پرزیدنت کشور در پایتخت. در آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت از دانشگاه ملی تاجیکستان بیش از 600 نفر ثبت نام گردیدند. 24 ینور در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 24 ینور در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار مجلس رهبریت و اعضای حکومت کشور، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن، رهبران مقامات مرکزی دولتی، اداره‌های نزد پرزیدنت و حکومت، کارخانه‌های مؤسسه‌های جمهوری، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، رهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، بانک‌های دولتی و سهامی، روزنامه و مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک کردند. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2022 مفصل بررسی گردیده، وظیفه‌های اساسی برای سال 2023 معین کرده شدند. در مجلس وسیع حکومت نخست حسابات سروزیر مملکت قاهر رسولزاده اومد به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2022 شنیده شد. طور تاکید گردید سال 2022 برای مردم تاجیکستان با وجود مشکل‌های جهان امروزه و تأثیر منفی آنها به اقتصادیات کشور ما سال باقرار به حساب رفته، در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکت پیشروی‌های نظررس به عمل آمدند. در این دوره از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکدلانه قبول گردیدن قطعنامه درباره اعلان سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و سنه 21 مارس همچون روز جهانی پریخ‌ها که پنجمین ابتکاری در سطح جهان اعتراف گردیده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید به مسئله‌های آب و اقلیم در مقیاس سیاره به حساب می‌رود، همچون یکی از رویدادهای مهم تاریخی باعث افتخار و سربلندی هر یک ساکن مملکت میباشد. با تاکید سروزیر مملکت در دوره حساباتی حجم مجموعی محصولات داخلی با 115.7 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت افزایش تأمین کرده شد. سطح تورم 4.2% را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 3.8 بند فایزی کم می باشد. سال 2022 با قسم درآمد عمومی بودجه دولتی 36.3 میلیارد سومانی مبلغ وارد گردید که نسبت به نقشه 1.3 میلیارد سومانی زیاد می باشد. در سال حساباتی در کشور 487 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده، رشد استحصال محصولات صنعتی تأمین گردید. تأکید شد که با مقصد تأمین رشد استوار ساحه انرژتیک و نایل گردیدن به هدف‌های گذاشته شده، حالا در ساحه لایحه‌ها به مبلغ 17 میلیارد سومانی در مرحله تطبیق قرار دارد. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت در سال حساباتی حجم استحصال نیروی برق در مملکت نسبت به سال 2021 776 میلیون کیلووات ساعت یا 3.8% زیاد گردید. سال حساباتی حجم عمومی محصولات کشاورزی 49.3 میلیارد سومانی را تشکیل داده، سرعت رشد آن نسبت به سال 2021 به 108% برابر گردید. با مقصد دستگیری صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری طی سالهای آخر از جانب حکومت مملکت
با راه پیشنهاد نمودن امتیازهای اندازی و گمرکی در سمت رشد استحصالات داخلی یک قطار تدبیرها اندیشیده شدند. سال 2022 نسبت به سال 2021 به کشور 1.9 برابر زیاد سرمایه مستقیم خارجی وارد شده است. در این دوره حجم عمومی قرض‌های از جانب نظام بانکی کشور به صاحبکاران و اهالی داده شده 14.4 میلیارد سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 700 میلیون سومانی زیاد می باشد. در دوره حساباتی حجم مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی به 16.3 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 11.4% زیاد است. تطبیق 17 لایحه سرمایه‌گذاری به مبلغ عمومی 11 میلیارد سومانی در ساحه نقلیات امکان داد که رشد ساحه تامین گردد و در نتیجه سال سپری شده توسط همه گونه نقلیات 103.4 میلیون تن بار و 818.6 میلیون نفر مسافر کشانده شد که نسبت به سال 2021 متناسباً 26.11% زیاد می باشد. سال 2022 حجم عمومی گردش سودا 47.6 میلیارد سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 11.2% زیاد است. حجم خدمترسانی پولکی در همه ساحه‌های خدمترسانی سال 2022 به 18.7 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2021 16% زیاد می باشد. تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت امکانیت فراهم آوردند که در دوره حساباتی گردش سودای خارجی نسبت به سال 2021 15% افزایش یابد. سروزیر مملکت اظهار داشت که در دوره حساباتی از حساب بودجه دولتی برای رشد ساحه معارف بیش از 6.4 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2021 14.3% زیاد می باشد. در این دوره با مقصد رشد انفراساختار ساحه 221 مؤسسه تعلیمی و تا مکتبی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. با مقصد رشد ساحه تندرستی و سریع وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده سال 2022 از حساب بودجه دولتی برای رشد ساحه 2.6 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2021 13% زیاد می باشد. در دوره حساباتی از حساب مبلغ‌های بودجتی به ساحه حفظ اجتماعی برای کمک پولی عنوانی اجتماعی 116 میلیون سومانی روانه گردیده به 31,000 نفر از جمله 9,500 نفر کودکان نیازمند خدمت‌های گوناگون اجتماعی رسانده شدند. در سال حساباتی در مملکت از حساب همه سرچشمه‌ها 190,000 جای کاری نو تأسیس داده شد. در مجلس حکومت مملکت حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده، سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده و دیرکتور اگنتی سقورته اجتماعی و نفقه دلمراد دولتزاده شنیده شد. اطلاع داده شد که در نتیجه رشد اقتصادیات تشکیل جایهای نو کاری، بهتر نمودن مأموری کنانی انداز و خدمترسانی به انداز سپارندگان، گذراندن کارهای فهماندهی دایر به مقررات نو قانونگذاری انداز، وسعت بخشیدن حساب برابرکنی های غیر نقدی توسط واسطه های الکترونی پرداخت و گسترش روند رقمی کنانی و دیگر تدبیرهای اندیشیده شده در سال 2022 از حساب اندازها و پرداخت‌های داخلی به بودجه دولتی 15 میلیارد و 386.5 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشانده‌های پیش بینی شده 594.5 میلیون سومانی زیاد می باشد. اجرای نقشه اندازها و پرداخت‌ها در کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 107.7%، ولایت ختلان 102.8%، ولایت سوخت 105.4%، شهر دوشنبه 100.4% و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در مجموع 100.4% تامین کرده شد. دایر به نتیجه‌های فعالیت مقامات گمرک و انداز، اگنتی سقورته اجتماعی و نفقه، بعد شنیدن حسابات رهبریت آنها سرور دولت محترم امامعلی رحمان
ҷиҳати баландбардоштани нишондиҳандаҳои иҷрои нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсозии қарзҳои андоз, пардохти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявӣ дар ин соҳаҳо дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. дар маҷлиси ҳукумати мамлакат прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия Сулаймон Султонзода ва раиси палатаи ҳисоб Қарахон Чиллазода доир ба фаъолияти мақомоти назоративу санҷиш дар самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, бартарафсозии қонуншиканиҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва риояи ҳатмии қонунҳои амалкунандаи мамлакат ҳисобот доданд. дастур дода шуд, ки мақомоти прокуратура, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва палатаи ҳисоб ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя накардани қонунгузории мамлакат оид ба истифодаи замин, танзими ҷашну маросим ва дигар соҳаҳо тадбирҳои саривақтӣ ва бетаъхир андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ Саъдӣ Қодирзода ҳисобот дод. таъкид гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби бештари сармоягузорӣ, ба хусус сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар ва муаррифии шоистаи имкониятҳои сармоягузории он дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ, 25 форуму ҳамоишҳои соҳибкорию сармоягузорӣ аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, минтақаҳои Суғд, Хатлон ва Кӯлоб бо иштироки сармоягузорону соҳибкорони дохилию хориҷӣ ташкил ва баргузор гардиданд, ки дар доираи онҳо беш аз 100 санаду созишномаҳои нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии зиёда аз 32 миллиард сомонӣ аз ҷумла барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ба имзо расонда шуд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва раиси Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк Сироҷиддин Икромӣ доир ба соҳаи бонкдорӣ ва сиёсати пулию қарзӣ ҳисобот доданд. баробарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ, Бонки Миллӣ ва дигар бонкҳои давлативу саҳомӣ дастур дода шуд, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба иқтисоди миллӣ, хусусан сармояи мустақим, устувор нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гузариш ба муомилоти ғайри нақдӣ ва ба шакли пурраи электронӣ гузарондани тамоми муносибатҳои молиявиву бонкӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумат вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир гузориш дод. таъкид гардид, ки эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар заминаи устувор гузошт. соли 2022 дар кишвар корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси беш аз 6000 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуда, нисбат ба соли қаблӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 15.4% афзоиш ёфт. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти Вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонии бо суръати мамлакат, ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, ҷалби сармоя барои ҳалли мушкилоти корхонаву коргоҳҳои аз фаъолият бозмонда, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок, ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронашуда, коркарди ниҳоии ашёи хом дар дохили мамлакат ва рушди саноати насоҷиву дузандагӣ дар Тоҷикистон вазифадор намуданд. ба вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа, директори генералии ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқии обии Роғун Хайрулло Сафарзода, сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика Ғолиб Убайдуллозода ва роҳбарони ширкатҳои соҳа вобаста ба вусъати корҳои сохтмону навсозӣ дар иншооти энергетикии мамлакат, пешгирӣ аз талафоти техникӣ ва тиҷоратии нерӯи барқ, бартараф намудани қарздорӣ дар ташкилоту идораҳои соҳа ва вусъати корҳои сохтмон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун, инчунин истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошуда барои сохтмону навсозии иншооти энергетикӣ ва иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар онҳо дастури супоришҳои мушаххас дода шуданд. вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав
زیاد کردن استحصال محصولات کشاورزی و صادرات آن به خارج کشور، رشد ساحه پرنده پروری، چاروداری، زاد پروری، ماهی پروری، زراعت و سبزیجات کاری، رستنی پروری، کارکرد سریع زمین و استفاده تخمی های خوشصفت، اینچنین استفاده نوری های مینرالی حساب داد. وزیر معارف و علم رحیم سیدزاده و سبحانزاده اکرام، دیرکتور اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جهت بهتر گردانیدن وضع تعلیم و تربیت، تامین رشد استوار ساحه معارف و بنیاد مکتب‌های نو و زمانوی وظیفه‌دار کرده شدند. سردار خدمات علاقه بیگ صبور اوید بر رفع اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت، از جمله برای بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها، پست کردن ارزش خدمت‌رسانی‌های علاقه موبیلی و اینترنت و دسترس گردانیدن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه‌های کشور، از جمله شهر و ناحیه‌های دوردست، یکجا با شرکت‌های در ساحه فعالیت کننده که از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی برمی‌آید حساب داد. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان معاون سروزیر مملکت مطلوبخان ستاریان، وزیر فرهنگ زلفیت دولتزاده، معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان عزیزی عبدالجبار، رئیس کمیته جوانان و ورزش عبدالله رحمانزاده، رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هلالبی قربانزاده و رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم سلیمان دولتزاده اوید به نتیجه‌های فعالیت در سال 2022 حسابات دادند و از جانب رهبر دولت در نزد ساختارهای مذکور برای در سال منبعد عملی کردن تدبیرها جهت تربیت جوانان در روحیه و تندرستی، رشد ساحه ورزش، براه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و رعایت قانون‌های عملکننده کشور در سمت تنظیم رسم آیین‌ها و جشن و معرکه‌ها وظیفه‌های مشخص گذاشته شدند. در مجلس حکومت همچنین رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرالیزاده، دیرکتور اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالجبار یوسفزاده و رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی رستم نظرزاده اوید به حفظ عالم حیوانات و نباتات و پیشگیری و برطرف کردن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی سپارش گرفتند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن حسابات خود اظهار داشتند که در دایره نقشه چهاربینی‌ها اوید به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در پایتخت مملکت در سال سپری گشته کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه یافته. 708 اقدامات سازندگی از جمله بنیاد 14 مؤسسه تحصیلات عمومی و تا مکتبی، 8 مؤسسه تندرستی، 74 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، 16 از 13 کیلومتر راه، 11 بنای معموری، 23 انشاءات بلندآشیانه با 28 مرکز خدمترسانی، 8 انشاءات ورزش، رنگوبار 146 بنا و یک قطار کارهای دیگر با تأسیس بیش از 2000 جای نو کاری عملی کرده شد. با تاکید رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال 2022 نسبت به سال قبلی در پایتخت حجم استحصال محصولات صنعتی 110%، گردش سودای خارجی 2 برابر، گردش سودا 109%، خدمترسانی پولکی 126%، مبلغگذاری به سرمایه اساسی 103%، بارکشانی 1.7 برابر و مسافرکشانی 109% افزایش یافته است. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزان‌آباد، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید دایر به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در سال 2022 حسابات دادند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت جهت گسترش بخشیدن روند آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، تطبیق نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تهیه و اجرای نقشه چهاربینی‌ها وابسته به عملی‌گردانی سالهای رشد صنعت 2022-2026، حل سریع‌وقتی عرض و شکایت‌های مردم، دستگیری صاحبکاری، تقویت همکاری با بخش خصوصی، تأمین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بیشتر نمودن حجم صادرات آنها،
تقویت فعالیت مؤسسه‌های معارف، تندرستی و فرهنگ دستور سپارش‌های مشخص دادند. در آخر کاری مجلس وسیع حکومت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2022 و وظیفه‌ها برای سال 2023 با نتیجه گیری از فعالیت تمام ساحه‌های اقتصاد ملی به اعضای حکومت، دستگاه اجرایی پرزیدنت، رهبران وزارات و اداره‌ها، ولایت، شهر و ناحیه‌ها و دیگر مقامات دولتی برای رفع کمبودی‌های موجوده، اجرای نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تهیه و تطبیق نقشه چهاربینی‌های تأمین کننده پیشرفت و ترقیات ساحه‌ها و منطقه‌های کشور، دریافت راه‌های پیشگیری و کم کردن تأثیر عامل‌های منفی بیرونی، استوار نگاه داشتن نشانده‌های ماکرو اقتصادی، جلب سرمایه، زیاد نمودن اقتدارهای استحصالی، خصوصاً جهت خود تأمین کنی با محصولات غذایی، دستور سپارش‌های مشخص داده در حضور اشتراکچیان جلسه سخنرانی کردند. حکومت مملکت، وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار گردیدند که اجرای سریع‌وقتی و صفتناک دستور و سپارش‌های در پیام پرزیدنت مملکت گذاشته شده را تأمین نمایند. تأکید گردید که سال 2022 با وجود مرکب گردیدن وضع گیوسیاسی و اقتصادی جهان در نتیجه عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها و اندیشیدن تدبیرهای سریع‌وقتی ضد بحرانی وابسته به پیشگیری کردن تأثیر خوف‌های احتمالی رشد اقتصادی کشور در سطح 8% تأمین کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان حکومت مملکت، وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را وظیفه‌دار کردند که با مقصد نائل شدن به هدف‌های استراتژی و در سطح نکم از 8% تأمین نمودن رشد اقتصادی کشور فعالیت خود را وسعت بخشند. در این سمت ضرور است که به مسائل پیشگیری کردن تأثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت اقتدار صادراتی مملکت، تشکل اقتصاد سبز، سرعت بخشیدن بر روند رقمی کنانی بخش‌های اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی دقت اولین درجه داده شود. علاوه بر این وزارات و اداره‌ها وظیفه‌دار گردیدند که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها جهت اجرای پررأی حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی ساحوی و منطقوی و برطرف نمودن کمبودی‌های در تطبیق آنها جای داشته تدبیرهای قطعی اندیشند. در برابر این باید در سمت بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری دولتی، فعالیت صاحبکاری استحصالی، جلب سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی برای تطبیق لایحه‌های شریکی دولت و بخش خصوصی، اینچنین افزایش حجم استحصال مال‌های رقابتناک صادراتی و عوض کننده واردات منتظم چاره‌جویی نمایند. وزارت مالیه و کمیته انداز وظیفه‌دار کرده شدند که یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی اجرای صفتناک و پوره قسم درآمد بودجه دولتی را در سال 2023 تأمین نمایند. علاوه بر این به وزارت مالیه، کمیته انداز، خدمات گمرک، وزارت اداره‌های داخلدار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده شد که جهت دریافت ذخیره‌های نوی مالیوی و جلب پوره منبع‌های درآمد به بودجه دولتی، اینچنین کاهش دادن بقیه‌پولی‌های انداز و پیشگیری کردن پیدایش بقیه‌پولی‌های نو تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. با وزارت مالیه همچنین ضرور است که جهت تأمین سریع‌وقتی عهده‌داری‌های اجتماعی دولت، مخصوصاً در سمت پرداخت پوره مزد مهنت کارمندان ساحه‌های اجتماعی، نفقه، جبران‌پولی و کمک‌پولی‌ها و بهتر گردانیدن خدمت‌رسانی‌های طبی، چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده نقشه مبلغ‌زایی ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی را تأمین نماید. با مقصد حل سریع‌وقتی مسائل‌های اجتماعی اهالی و فراهم آوردن شرایط برای زندگی ارزنده مردم، سال جاری بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی، مؤسسه‌های معارف، علم، تندرستی، ساحه حفظ اجتماعی، نفقه و استیپندی‌ها، اینچنین زیاد کردن اندازه کمک پولی عنوانی به گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی به نقشه گرفته شده است. بنابراین پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وزارت مالیه و دیگر وزارات و اداره‌ها را وظیفه‌دار کردند که اجرای سریع‌وقتی و پررأی اقدام مذکور را تأمین نمایند. در رابطه با کمبودی‌ها در سمت خراجات مقصدناک و شفاف مبلغ‌های بودجتی و رعایت قطعی انتظام مالیوی وزارات و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی،
муассисаҳои буҷетӣ ва дигар ташкилотҳо вазифадор гардиданд, ки камодиҳои дар ин самт ҷойдоштаро ҳарчи зудтар бартараф карданд. истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва шаффофияти хароҷоти онҳоро таъмин намоянд. Бонки миллӣ вазифадор гардид, ки якҷо бо ташкилотҳои қарзӣ ҷиҳати беҳтар намудани раванди қарздиҳӣ, зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳӣ ба ноҳияҳои дурдасти кишвар, тавсияи фарогирии минтақаҳо ва дастгирии соҳибкорони хурду миёна, бахусус дар соҳаҳои соҳибкории истеҳсолӣ ва кишоварзӣ чораҳои иловагӣ андешад. бори дигар таъкид гардид, ки Бонки миллӣ якҷо бо вазорату идораҳои марбута ҷиҳати рушди низоми пардохт ва ба низоми ғайри нақдӣ гузарондани соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ бо истифодаи воситаҳои электронии пардохт, қабул кардани боҷу андозҳо, ҷаримаҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет тадбирҳои фаврӣ андешад. Инчунин Бонки миллӣ бояд якҷо бо ташкилотҳои қарзӣ рушди истифодаи технологияҳои рақамии муосир ва рақамикунонии пурраи амалиёти бонкиро дар кишвар таъмин намояд. ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд, ки ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми сармоягузориҳо ба иқтисоди миллӣ, махсусан ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими ватанию хориҷӣ, тадбирҳои судманд андешанд. намояндагиҳои дипломатӣ ва тиҷоратӣ дар хориҷи кишвар низ вазифадор шуданд, ки бо мақсади ҷалби сармояи мустақим ба иқтисоди миллӣ ба сармоягузорони хориҷӣ имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистонро мунтазам муаррифӣ карда, фаъолияти худро дар ин самт ҷонлок намоянд. ҷиҳати ислоҳи камодиҳои дар раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ мавҷуда, аз ҷумла дар самти истифодаи мақсаддор ва шаффофи маблағҳо, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ ва марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ вазифадор шуданд, ки татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳоро таъмин намуда, вобаста ба бартарафсозии камодиҳои ҷойдошта чораҳои қатъӣ андешанд. зимни таҳлили вазъи соҳаи саноати кишвар роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки гарчанде соли 2022 дар натиҷаи ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба соли 2021 15.4% зиёд шудааст, аммо барои расидан ба ҳадафи саноатикунонӣ бо суръат сатҳи он бояд боз афзоиш дода шавад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати саноат ва технологияҳои навро вазифадор карданд, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то 26% расондани ҳиссаи соҳаи саноат ва то соли 2026 ба 95 миллиард сомонӣ расондани ҳаҷми маҳсулоти соҳа бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо рушди саноатро дар минтақаҳои кишвар тақвият бахшида, ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок дар корхонаҳои истеҳсолии кишвар чораҷӯӣ намояд. Инчунин якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо татбиқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, бахусус бо сармоягузорони ватанӣ барои ҳалли мушкилоти корхонаву коргоҳҳои аз фаъолият бозмонда, дарёфти имкониятҳои аз нав таҷҳизонидан ва барқарор намудани фаъолияти онҳо тадбирҳои таъхирнопазир андешад. илова бар ин, дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади истифодаи пурраи имкониятҳои кишвар дар самти рушди саноати сабук, стратегияи миллии рушди истеҳсолу коркарди пахта ва саноати насоҷиро таҳия ва татбиқ намояд. инчунин якҷо бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ҷиҳати дар 3 соли минбаъда дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бунёд кардану ба кор андохтани маҷмӯаҳои коркарди ниҳоии нахи пахта чораҳои саривақтӣ андешад. ҳамзамон бо ин ба вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода шуд, ки дар ҳамкорӣ бо сохтору мақомоти дахлдори давлатӣ ҷиҳати таблиғу муаррифӣ кардани бартарии экологии маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз энергияи сабз истеҳсолгардидаи кишвар чораҷӯӣ карда, ба корхонаҳои ватанӣ барои гирифтани сертификати истеҳсоли сабз аз мақомоти махсусгардонидашудаи байналмилалӣ мусоидат намояд. ба вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо вазорати саноат ва технологияҳои нав ва дигар вазорату идораҳо супориш дода шуд, ки бо истифода аз имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва ташкили корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди онҳо барои истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигарондашуда чораҳои иловагӣ андешанд. таъкид гардид, ки дар соли ҳисоботӣ истеҳсоли алюминии аввалия 62 000 тоннаро ташкил кард,
که نسبت به سال گذشته همگی 1.5 تonna یا 2.5% زیاد میباشد. از این رو وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و رهبری شرکت آلومینی تاجیک از رهبر دولت سپارش گرفتند که جهت جلب سرمایه خارجی برای برقرار نمودن اقتدارهای 3 ساله شرکت و به کار انداختن اقتدارهای نو تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشند. برای تامینات خوانندگان مکتب‌های مملکت با لباس مکتبی استحصال وطنی، وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه‌دار گردیدند که جهت باز هم زیاد نمودن استحصال لباس مکتبی با صفت و با نرخ دسترس تدبیرهای قطعی را راه اندازی نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در سال 2022 حجم استحصال نیروی برق به 21.4 میلیارد کیلووات ساعت رسانده شد که این نشان دهنده بلندترین دوران صاحب استقلالی و دستاورد نظررس میباشد. همزمان با این جهت اصلاح کمبودی‌های در ساحت جای داشته، رهبری وزارت انرژی و ذخیره‌های آب، شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی شبکه‌های تقسیمات برق را وظیفه‌دار کردند که برای تطبیق سریع‌وقتی و با صفت لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های کشور، جاری نمودن نظام بیلینگی و به حسابگیری پررأی استفاده‌برندگان نیروی برق چاره‌جویی نموده، یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی جمع‌آوری سریع‌وقتی مبلغ نیروی برق را از اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها تامین نمایند. همچنین به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب سپارش داده شد که یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جهت جلب سرمایه خارجی برای بنیاد و تجدید اقتدارهای انرژتیکی کشور، تطبیق لایحه‌های استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی از جمله بنیاد نیروگاه‌های آفتابی و شمالی و دیگر منبع‌های آلترناتیوی، اینچنین لایحه‌های بلندبرداشتن ثمره‌ناکی نظام استفاده نیروی برق در انشاءات اجتماعی و اقتصادی چاره‌های دخلدار اندیشد. علاوه بر این، در همکاری با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته معماری و ساختمان و دیگر وزارت و اداره‌ها جهت جاری نمودن استانداردهای ثمره‌ناک انرژی و صرفه آن هنگام بنیاد و ازالسازی انشاءات تعیینات اجتماعی و اقتصادی با رعایت پرینسیپ‌های اقتصاد سبز تدبیرهای عملی را راه اندازی نماید. ضرور شمرده شد که وزارت انرژی و ذخیره‌های آب یکجا با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو امکانیت به راه ماندن استحصال صنعتی پنل‌ها و تجهیزات آفتابی را در داخل کشور آموخته، استحصال وطنی این نمود محصولات را به راه مانند. اینچنین تاکید گردید که وزارت انرژی و ذخیره‌های آب یکجا با شرکت برق تاجیک، جمعیت‌های سهامی شبکه‌های تقسیمات برق، شبکه‌های انتقال برق و وزارت اداره‌های مربوطه اجرای نقشه چهاربینی‌ها را اوید به سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیاتی مملکت برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره باقی مانده زمستان سال 2023 تامین نماید. برای زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی و در این زمینه تامین کردن امنیت عضوخواری کشور، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان وزارت کشاورزی را وظیفه‌دار کردند که یکجا با اکادمی علم‌های کشاورزی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و ساختار و مقامات دیگر به مسائل استفاده ثمره‌ناک زمین‌های کشت، بلندبرداشتن حاصلخیزی آنها، تامین نمودن خواجگی‌ها با تخمی بلندصفت و با اقلیم مطابق دقت اولین درجه دهد. اینچنین در همکاری با رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها کارها را جهت اجرای دورنمای کشت زراعت‌ها، وسیع نمودن میدان کشتی تکراری، از زمین‌های آبی گرفتن 3-4 حاصل، تشکیل گرمخانه‌های معاصر با تکنولوژی‌های پیشقدم، رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی پرورش و سری وقت به راه ماندن کشت تقویت بخشد. همزمان با این وزارت کشاورزی یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برای تامین بازار داخلی با محصولات تر و تازه جهت جانان نمودن فعالیت خواجگی‌های تخم پروری، زاد پروری و نهاد پروری، تشکیل و برقرارسازی سردخانه‌ها چاره‌های ضروری اندیشد. در برابر این به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو یکجا با وزارت کشاورزی و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سپارش داده شد که کارها را جهت به فعالیت شروع نمودن جمعیت سهامی آزاد تقویت بخشیده با جلب سرمایه وطنی و خارجی برای تأسیس کارخانه‌های استحصال نوری‌های مینرالی از جمله نوری‌های بیولوژی در دیگر منطقه‌های کشور و تامین نمودن بازار داخلی با محصولات وطنی نسبتاً ارزان
вусъат бахшад. ҳамчунин зарур шуморида шуд ки роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар самти ислоҳи камбудиҳо оид ба риояи қонунгузории замин ва иҷрои нақшаи дурнамои кишти зироатҳо чораҳои қатъӣ ва фаврӣ андешанд. вобаста ба таҳлили вазъи бозори истеъмолии кишвар, сарвари давлат ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо ва хадамоти зидди инҳисорӣ супориш доданд ки сабабҳои коҳиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли ордро дар соли ҳисоботӣ ҳамаҷониба омӯхта аз натиҷааш ба ҳукумати мамлакат пешниҳодҳои мушаххас манзур намоянд. зарур дониста шуд ки роҳбарону мутахассисони вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, кишоварзӣ, хадамоти зидди инҳисорӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо мониторинги нархҳои маҳсулоти ниёзи аввалро дар бозори дохилӣ мунтазам гузаронда, болоравии беасоси онҳоро пешгирӣ намоянд ва барои сари вақт бартараф кардани мушкилоти ба миён омада, бахусус рақобати носолим дар байни истеҳсолкунандагони соҳа тадбирҳои қатъӣ андешанд. ба вазорати молия, кумитаи андоз, хадамоти гумрук, агентии омор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо назорати истифодаи самараноки имтиёзҳои андозию гумрукӣ аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ, дурустии пешниҳоди маълумоти оморӣ, риояи қонунгузории амалкунанда дар самти ҳисоботдиҳӣ ва ба ҳисобгирии муҳосибиро ҷиддӣ баромонанд. бо мақсади дар бозори дохилӣ мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти сӯзишворӣ ва озуқаворӣ, вазорати энергетика ва захираҳои об якҷо бо агентии захираҳои моддии давлатӣ, хадамоти зидди инҳисорӣ, корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳан ва ассотсиатсияҳои воридкунандагони ғалла, маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ вазифадор шуданд ки барои таъмин намудани талаботи кишвар ба маҳсулоти зарурӣ мунтазам чораҷӯӣ намоянд. баъд аз таҳлили гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд ки нишондиҳандаҳои содироти мамлакат ҳоло ҳам дар сатҳи паст қарор доранд. бинобар ин супориш доданд ки дар самти мазкур аз ҷониби вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. инчунин ба вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор супориш дода шуд ки доирбаҳали масъалаи шомил шудани Тоҷикистон ба низоми умумии бархурдории тиҷорати Иттиҳоди Аврупо ва истифода аз имтиёзҳои он чораҳои таъхирнопазирро роҳандозӣ намояд. барои беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо дар соҳаи алоқа, паст кардани арзиши хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва интернет ва дастрас гардонидани интернети баландсуръат дар тамоми минтақаҳои кишвар, аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои дурдаст, хадамоти алоқа вазифадор гардид ки якҷо бо ширкатҳои дар соҳа фаъолияткунанда тадбирҳои зарурӣ андешад. ҳамчунин аз ҷониби роҳбари давлат идома додани ислоҳоти соҳаи авиатсияи гражданӣ зарур шуморида шуд. ба вазорати маориф ва илм супориш дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдору вобаста ба масъалаҳои дар сатҳи мутобиқ ба талаботи муосир тайёр намудани омӯзгорон ва ба ин восита пурра бо кадрҳои соҳибихтисос таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани мақоми омӯзгор тавассути пешниҳоди имтиёзҳо, таҳкими заминаи моддиву техникии муассисаҳо, сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ чораҳои қатъӣ андешад. ҳамзамон бо ин бо дар назардошти вазъи қабули довталабон дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маркази миллии тестӣ ва дигар сохтору мақомоти марбута вазифадор шуданд ки корро вобаста ба тарғибу ташвиқи ихтисосҳои ин зинаҳои таҳсилоти касбӣ ва бо ин роҳ ҷалб кардани довталабон ба самтҳои омӯзгорӣ ва техникӣ ҷонок намоянд. инчунин зарур шуморида шуд ки заминаи моддиву техникӣ ва кадрии муассисаҳои зикршударо мустаҳкам намуда барои таъмини донишҷӯён бо ҷойи зист чораҳои муассир андешанд. ба вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва дигар вазорату идораҳое ки дар сохторашон муассисаҳои таҳсилоти касбӣ доранд супориш дода шуд ки ҷиҳати омода намудани мутахассисони ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ, махсусан донандагони асосҳои технологияи рақамӣ чораҷӯӣ намоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки ба талаботи стандартҳои байналмилалии таҳсилот мутобиқ намудани нақшаву барномаҳои таълимӣ ва дар ин замина омода кардани кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати дохилию хориҷӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат дар самти таҳсилоти олии касбӣ мебошад
ва вобаста ба ин вазорати маориф ва илм, агентии назорат дар соҳаи маориф ва вазорату идораҳои дахлдор вазифадоранд ки дар ин самт тадбирҳои муассир андешанд. ҳамзамон бо ин вазорати маориф ва илм, академияи миллии илмҳо ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар вазифадор карда шуданд ки тибқи нишондиҳандаҳои дурномаи тайёркунӣ ва аз нав тайёркунии кадрҳо муассисаҳоро давра ба давра бо омӯзгорони дараҷаи илмдошта таъмин намоянд. роҳбари давлат инчунин таъкид намуданд ки қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ барои соли 2022-2023 нисбат ба соли 2021 2950 нафар ё 10.3% кам шудааст. дар робита ба ин вазорати маориф ва илм, вазорату идораҳое ки дар сохторашон муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ доранд ва маркази миллии тестӣ вазифадор шуданд ки бо мақсади ҷалби довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тарғибу ташвиқ ва корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни хатмкунандагон дуруст ба роҳ монда, ҷиҳати бозбинии маблағи шардномаи муассисаҳо ва бо ҷойи хоб таъмин кардани донишҷӯёни минтақаҳои дурдаст чораҳои фаврӣ андешанд. барои ҳалли мушкилоту масъалаҳои ҳанӯз мавҷудаи соҳаи тандурустӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор шуд ки якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ корро ҷиҳати тибқи талабот ба ҷои кор фиристодани хатмкунандагони муассисаҳои соҳа ва фароҳам овардани шароити корӣ барои онҳо махсусан дар минтақаҳои дурдаст тақвият бахшад. инчунин дар ҳамкорӣ бо мақомоти марбута бо мақсади пешгирӣ аз кор рафтани кормандони тиб ва иваз намудани самти фаъолият вобаста ба ҳавасмандгардонӣ ва баландбардоштани мақоми табибон чораҳои заруриро роҳандозӣ намояд. илова бар ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор гардид ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ минбаъд низ чораҷӯӣ намояд. дар охири суханронии худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат ки аз паёми навбатӣ бармеоянд ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. аз ҷумла супориш дода шуд ки намояндагони ба шаҳру ноҳияҳо вобасташудаи ҳукумати мамлакат, дастгоҳи иҷроияи президент ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ назоратро ҷиҳати вусъат додани бунёду таҷдиди иншооти банақша гирифта шуда, суръат ва сифати корҳои сохтмон, инчунин ҳолати нигаҳдорӣ ва истифодабарии минбаъдаи онҳо ҷоннок намоянд. ба кумитаи рушди маҳал супориш дода шуд ки ҳолати воқеии истифодаи иншооти дар шаҳру ноҳияҳо бунёдшударо мавриди таҳлил қарор дода, доир ба ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта чораҷӯӣ намояд. илова бар ин вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор шуданд ки бо истифода аз тамоми иқтидорҳои мавҷуда барои амалисозии нақшаи чорабиниҳои соҳавӣ ва маҳаллии худ ва боз ҳам ободу зебогардонидани шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоянд. роҳбари давлат такроран таъкид намуданд ки бо дар назардошти мураккабу вазнин ва хатарзо пешгӯӣ гардидани солҳои дар пеш истода, роҳбарону масъулон тамоми хизматчиёни давлатӣ вазифадоранд ба мардум фаҳмонанд ки вобаста ба вазъияти зикршуда сарфаеву сариштакор бошанд. ҳамчунин зарур аст ки ба истифодаи самараноки оқилонаи обу замин, боз ҳам баландбардоштани маданияти заминдорӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ аз ҷумла картошка, шолӣ, инчунин пахта эътибори аввалиндараҷа ва доимӣ дода шавад. дар ин раванд иҷрои нақшаи татбиқи ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръат, таҳкиму тавсияи иқтидори содиротии кишвар ва ҷалби сармояи мустақим ҳамчун вазифаҳои муҳимтарин бояд дар маркази диққати роҳбарону масъулон қарор дошта бошад. масъулин инчунин вазифадор гардиданд ки панҷумин ибтикори ҷаҳонии кишварро оид ба масъалаҳои об ва иқлим дар миқёси сайёра бо ташаббуси Тоҷикистон аз тарафи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи перяхҳо эълон шудани соли 2025 ва 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии перяхҳоро ҳамаҷониба тарғибу ташвиқ намоянд. дар ин раванд ба вазоратҳои корҳои хориҷӣ, молия, рушди иқтисод ва савдо, фарҳанг ва дигар вазорату идораҳо супориш дода шуд ки ба конфронси сатҳи баланди Созмони Милали Муттаҳид ки соли 2025 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад ҳамаҷониба омодагӣ биданд. супориш дода шуд ки ба масъалаи ободу сабзкории пойтахт, баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва суръат бахшидани ободкориву созандагии ҳамаи
шаҳру ноҳияҳои мамлакат эътибори боз ҳам бештар дода шавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарони сохторҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати барқарор кардани заминҳои кишти аз сардиҳои гузашта зарардида, аз ҷумла майдонҳои кишти картошка ва пиёз, омодагӣ ва сари вақт оғоз кардани кишти баҳорӣ, самараноку оқилона истифода бурдани замин аз ҷумла заминҳои президентӣ ва назди аз худкунии заминҳои нав ба гардиш ворид намудани заминҳои боир, тезонидани маъракаи ниҳодшинониву кабудизоркунӣ, дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва иҷрои дастурҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ супориш доданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки аъзои ҳукумат, роҳбарони дигар сохтору мақомоти давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо истифода аз имконияту захираҳои мавҷуда барои бартараф кардани камбудиву норасоиҳои дар маҷлиси имрӯза зикр гардида ва супоришу вазифаҳои гузошташуда масъулияти шахсӣ доранд. роҳбари давлат хотирнишон намуданд, ки ҳар яки мо бояд ватандӯсту ватанпараст бошем ва ҳаргиз фаромӯш насозем, ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ҳисси баланди миллӣ омили асоситарин ва роҳи муҳимтарини рушди давлат ва ҷомеа мебошад. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи нақшаи чорабиниҳои таҳризӣ гардида вобаста ба шарҳу тавзеъи паёми навбатии пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинон ва кормандони касбу кори гуногун мулоқоту вохӯриҳои судмандро роҳандозӣ намуда истодаанд. Мулоқоти навбатии масъулин бо сокинону истиқоматкунандагони шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Фирдавсӣ ва Синои шаҳри Душанбе доир гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора омода шудааст. дар мулоқоти навбатие ки бо сокинону истиқоматкунандагони маҳаллаҳои Алачабофон, Дӯстӣ, Дарвоз ва ҳосилоти ноҳияи Фирдавсӣ баргузор гардид, ҳозирин сухан карда зикр намуданд, ки дар низоми муосири давлатдории мо паёми пешвои миллат ҳуҷҷати муҳими барномавӣ ва муайянкунанда буда яке аз роҳҳои истифодаи равшани рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар баргирандаи барномаи мукаммали тамоми ниҳодҳо арзёбӣ мегардад. Паём сухани самимии пешвои миллат барои ҳар як ҳамватан пайғоми пурифтихори насли имрӯз ба насли фардо ва муждаи созанда дар роҳи пурифтихори рушди давлатдории тоҷикон мебошад. таъкид карда шуд, ки дар доираи манфиатҳои миллӣ мустақилона муайян гардидани сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар тавассути ироаи паёми президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ ва дар симои он ба тамоми мардуми кишвар амалӣ мегардад, ки дар ҳақиқат як тантанаи давлатдории миллӣ ва амалӣ шудани ормонҳои таърихи халқи тоҷик мебошад. таъкид шуд, ки пешвои миллат дар паёмашон тамоми самтҳои давлатдориро бори дигар таҳлилу баррасӣ намуда вазифаҳоро барои фаъолият дар соли ҷорӣ таҳризӣ карданд. ҳамаи ин масалан кӯшишу заҳматҳо баҳри он равона карда шудааст, ки мо шумо як зиндагии осоишта дошта бошем, мо шумо дар фазои сулҳу субот зиндагӣ намоем ва баҳри ободкориву масозандагии ҳамин ватан бояд якдигона камари ҳиммат бандем. дар идома дигар иштирокдорон низ ба сухан баромада оид ба тарғибу ташвиқи одоби шаҳрнишинӣ миёни сокинони пойтахт, густариши корҳои ободонӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрнишинон, қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин ҷиҳати пешгирии фарҳанги бегонапарастӣ, бемориҳои сироятӣ, терроризму ифротгароӣ ва таҳкими муносибатҳои некбинона ба меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ сухан гуфтанд. тақдири имрӯз оянда ин миллат таври пешвои муаззами миллат пайваста таъкид менамоям дар дасти ҷавонон аст ба амалу кирдору гуфтори ҷавонони имрӯз вобастагӣ калон дорад. меҳвари асосии паёми имсодаи пешвои муаззами миллатро тарбияи бузург намудани фарзанди дар воқеъ собиқ дар бар мегирад. дар рафти мулоқот ва суҳбат бо сокинон масъулин ҳозиринро ба риояи талаботу муқаррароти шаҳрдорӣ дар соҳаҳои мухталиф, назорати фарзандон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи донишандӯзиву ватандӯстӣ даъват намуданд. дар паёми худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда,
оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. Дар ин доира дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 ноҳияи Сино бо иштироки гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо сокинони шаракои 103, 104 ва маҳаллаи ободкорони ноҳияи Сино мулоқот доир шуд. таъкид карданд роҳбари давлат зиёд намудани ҳаҷми кӯмакпулиҳо, нафақапулиҳо, дастгириҳо дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ алалхусус ба ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсоне ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд. ва нагуфта намонад ки ва аз паёми ҳамисола дарак дода шуд ки тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурӣ 597 ба ятимон, ним ятимон, маъюбон, инчунин шахсоне ки нафақаҳои заминавӣ мегиранд ба андозаи як музди миёнаи ҳадди ақал 600 сомон кӯмак расонида мешавад ки аллакай мо ин корро дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҷорӣ кардем ва зиёда аз 14,6 миллион кӯмакҳо расонида шуд. зикр гардид ки аз паёми пешина то ин дам дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат корҳои шоёне ба сомон расонида шуданд ки аз далериву ҷонфидоӣ ва худшиносии ифтихори миллии ватандорон гувоҳӣ медиҳад. омӯзиши паём имрӯзҳо дар тамоми сохтору муассисаҳо дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. паём сухани самимии президенти кишвар ба ҳар як ҳамватан, пайғоми пурифтихори насли имрӯз ва наслҳои фардо ва муждаи созанда дар роҳи пурифтихори рушди давлатдории тоҷикон мебошад. من در این واخری شرکت ورزیدم و یک جمع برداشت کردم. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بسیار برآمدهای خوب کردند. ما را بسیار یک چیز به خرسند کرد و یک چیز ما را بلند کرد که ماه ایول سال 2023 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معاش کارمندان ساحه معارف 20% به اندازه 20% زیاد کرده شد. همزمان گفته شد که در دوره منفعت‌های ملی مستقلانه معین گشتن سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی و دورنمای رشد مملکت ما که توسط ارائه پیام پرزیدنت کشور به مجلس عالی و در سیمای آن به تمام مردم تاجیکستان عملی می‌گردد در حقیقت تنتنه دولتداری ملی و عملی شدن آرمان‌های تاریخی ملت تاجیک است. مورد به ذکر است که در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه میان کارخانه‌های سطح شهری و ساکنان کسب و کار گوناگون ناحیه‌های شهر دوشنبه چنین صحبت ملاقات‌ها وابسته به شرح و توضیح پیام نوبتی پیشوای ملت و مجلس عالی از سنه نهم تا 31 январи соли равон идома меёбанд. омӯзиши таърих имкон медиҳад ки насли наврас аз фарҳангу тамаддун ҳастӣ ва мавҷудияти миллати тоҷик воқиф гарданд. бо мақсади ба таври васеъ мукаммал мутолиа ва аз худ кардани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ки дар он марҳилаҳои мухталифи таърихи халқи тоҷик бо далелҳои мӯътамад иншо шудааст, соли 2023 дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат баргузор карда мешавад. ҳоло омодагиҳо барои баргузор намудани озмуни мазкур дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. имрӯз ҳар оилаи тоҷик китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро дастрас карданд. ин тадбири муҳим бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида китоби мазкур ба ҳар оилаи тоҷик ройгон тақдим карда шуд. дар чунин шароит мутолиаи шоҳасари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров имкон медиҳад ки ҳар фарди худшинос таърих ва ҳастии миллати тоҷикро ба таври васеъ омӯхта оид ба давраҳои гуногуни давлатдориву давлатсозии гузаштаи миллати худ воқиф гардида фардоро аз сабақи таърих бо андешаи миллӣ созанд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудааст. таври масъулин мегӯянд то имрӯз аз ҷониби аспирантон ва донишҷӯён беш аз 600 нафар барои иштирок кардан дар озмун сабти ном гардидаанд. асари мондагори тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шароити ниҳоят мураккаби вазъи сиёсии замони асри 20 бо далели исботи ҳақиқати таърихӣ ҳастии миллати кӯҳантамаддун навишта шуда аҳамияти калони маънавӣ дорад. дар воқеъ китоби тоҷикон ифшогари аслу вуҷуди миллати тоҷикро собит намуда ин асар аҳамияти калони таърихию маънавӣ дошта насли имрӯзаро ба гузаштаи пурифтихори миллати тоҷик ошно месозад ва дар қалби ҳар фарди худогоҳу худшинос ҳувияти миллиро бедор месозад. ин иқдоми неку маърифпарварона ва маърифатпарварона аз шоҳкориҳои навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки барои насли наврас манбаи аслии омӯзиши таърихи пурифтихори халқи тоҷикро эҳдо месозад.
дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ бахусус бо ташаббусу ибтикороти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои ниёгони мо эҳё гардида ҳамасола бо шукӯҳу шаомати хоса ҷашн гирифта мешавад. ҷашни сада баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллӣ дар тамоми қаламрави мамлакат таҷлил мегардад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат ҷашни сада баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллӣ бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил мегардад. мояи ифтихори ҳар яки мост ки ба шарофати соҳиби истиқлолии анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳё гардида арҷгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар мешавад. таври пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёми табрикии худ ба муносибати ин ҷашни аҷдодӣ иброз доштанд дар замони соҳиби истиқлолӣ мо ҷашни садаро ба ҳайси маросими кишоварзону боғдорон ва дар маҷмӯъ ҳамчун оини сирк мардумӣ таҷлил менамоем ва дар таблиғи ғояҳои неку моҳияти арзишманди он аз қабили садоқат ба ватан, осоишу ваҳдати инсонҳо, дӯст доштани табиат ва заҳмат ба хотири баракату фаровонӣ саъю талош меварзем. дар воқеъ ҷашни сада ҷашнест ки мардумро ба худшиносӣ, осоиш ва дӯст доштани табиат талқин менамояд ва баракату фаровониро дар кишвар таъмин менамояд. гузаштагони тамаддунсозу фарҳангпарвари мо тоҷикон аз замонҳои дуровдори таърих ҷашнҳои бузурги наврӯз, меҳргон ва садаро бо риояи расму анъанаҳои кӯҳан бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил менамуданд. ҷашни сада дар радифи пуршукӯҳтарин ҷашнвораи аҷдодонамон қарор дошта аз замонҳои дуровдори таърих манша мегирад. истиқлолияти комили давлатӣ барои эҳёи расму анъанаҳои миллӣ, суннатҳои бостонӣ ба монанди ҷашнҳои наврӯз, меҳргон, тиргон ва сада як марҳилаи тозаи касб намуда ба онҳо умри дубора бахшидааст. имрӯз тантанаи ҷашни сада дар фазои қаламрави мамлакат танинандоз аст ва миллати соҳибтамаддуни тоҷик ин оини аҷдодиро ба хушӣ истиқбол мегиранд. ҷашни сада ки дар санаи 29 январ ҳамасола рост меояд, ин 50 шабу 50 рӯз пеш аз ҷашни наврӯз аст. имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем ки ҷашнҳои миллии мо и таҷассумгари суннатҳои неки бостонии мо аст ва мардуми тоҷикистон аз ин ҷашнҳое ки имрӯз бо як шукӯҳу шаомати хоса таҷлил менамояд, сайёҳои мо таваҷҷӯҳи зиёд доранд нисбати ин ҷашнҳои мо, зеро пур аз дӯстиву рафоқат, ваҳдату ягонагӣ ва меҳру садоқатро ифода гардист. бояд гуфт ки дар арафаи омодагӣ ба мавсими кишту кор фарорасидани иди сада басо рамзӣ буда ҳамчун иди касбии кишоварзон ба ҳукми анъана даромаданд ва таҷлили расмии он далели он аст ки миллати кӯҳанбунёди мо дар партави сиёсати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арзишҳои гузаштаи фарҳангии хеш арҷ гузошта барои ба наслҳои оянда мерос гузоштани он гомҳои устувор мегузоранд. маврид ба зикр аст ки дар ҷашни сада ба намоишу гузоштани шириниҳо ва хушкмеваҳои маҳаллӣ аз ҷиҳати экологии тоза воситаи таблиғи заҳмати деҳқонону боғдорон ва ҳунармандон арзёбӣ гардида дар ин радиф боиси ҷалби меҳмонону сайёҳон ба мамлакати биштосои мо мегардад. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. сеҳатманду сарбаланд бошед.